airports. There's been damage near the airport and on nearby road. All flights in and out of the facility were initially suspended. I'm joined now by our defense editor, Alex Topoulos, and Hannah Sahut, who's reported extensively on Israel's war on Gaza and both Israel and mumaze kubyiyumvira misile balistike yoherejwe n'abahuti bo muri Yemeni yakubise ikibuga cy'indege cya Israel. Biratangazwa yuko ubu ngubu ingendo zahagaze, ni ukuvuga ngo kuguruka kw'indege kwahagaze n'ibindi bikorwa byo ku kibuga cy'indege byahagaze kubera icyo gisasu cyoherejwe n'abahuti. Bitangazwa ko abanyayisirayeli bagerageje kugihagarika, birabananira. Reka tubirebere hamwe, ariko mbere y'uko dukomeza reka tubashimire mwe mwahisemo kudukurikira kuri Sitohagiye TV. Twahise Sitohagiye kubera ko dushaka gukora kampeni yo kurengera ibidukikije. Turabasaba yuko rwose mwakora subscribe, abayikoze turabashimira, abatayikora muyikore, duteze imbere iyi channel ariko kandi dufatanye kuri kampeni yo kurengera ibidukikije. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Al Jazeera, abahutu bo muri Yemen bamaze iminsi basukwaho ibisasu n'abanyamerika, of course babikorera abanyayisirayeli. Uyu munsi muri iki gitondo nta n'iminota 30 irashira bitangajwe, bateye igisasu cya misile balistike muri Isirayeli gikubita ku kibuga cy'indege cya Ben Gurion Airport. Nicyo kibuga cy'indege cy'ingenzi muri Isirayeli, nicyo kinini, nicyo gifite traffic nini. Kikaba ari n'ikibuga mpuzamahanga birumvikana. Iki gisasu ngo cyakubise cyangije umuhanda wo mu kibuga, hari n'imodoka cyangije, bikaba ngo byatumye nyine air traffic, kuvuga ngo ibikorwa byo kuguruka kw'indege bihagarara. Ibi kandi byemejwe n'igisirikare cya Isirayeli, aho cyatangaje yuko bagerageje guhagarika icyo gisasu, ubwo babitangaje yuko byabananiye kugeza ubwo bakoze ibishoboka byose ngo bagihagarike, bacyintercepte, ariko birabananira kugeza gihitinze nyine ikibuga cy'indege. Abaganga bakaba batangaza yuko abantu bagera ku 8 bakomeretse. Ntabwo batangaje ko niba hari uwapfuye, ariko abantu bagera ku 8 ngo bakomeretse, bakaba barimo kwitabwaho n'abaganga. So Al Jazeera yakomeza itangaza yuko nyine abahuti basanzwe bagaba ibitero kuri Isirayeli mu rwego rwo kugaragaza ko batishimiye ibitero by'abanyayisirayeli kuri Gaza. So ni uburyo bwo gufata mu mugongo abanyegaza. So uyu munsi rero nyine bagabye icyo gitero n'ubundi muri urwo rwego, ariko kandi ari no kwihorera ku bitero bigabwa n'abanyamerika ndetse n'abanyayisirayeli ku mijyi itandukanye yo muri Yemeni, bigabwe kuri bo nyine ku bahuti. Nk'uko mubizi rero, hashize amezi 18 yose Isirayeli igaba ibitero muri Gaza. Al Jazeera bitangaza ko hamaze gupfa abantu 52,495 muri Gaza bishwe na Isirayeli. Muri bo harimo 57 bishwe n'inzara, gusonzuka buri cyurya kugeza ubwo umubiri nyine ushiramo umwuka, ugashiramo byose, ubwonko bukabura uko bukora, ugapfa bishwe n'inzara, kubera yuko nyine Isirayeli yari yablotse, yafunze hose, nta utabona aho cyangwa ugiye. Donc 57 muri bo bishwe n'inzara, kubera ko Isirayeli yari yarahafunze, utabona uko ujya gushaka icyo urya cyangwa amazi yo kunywa.
Iyi ni imibare yatangajwe n'abanyepalestine ikaba yashyizwe ahagaragara na Al Jazeera. Abanyepalestine mbwa ni abayobozi ba Palestine, Palestinian officials. Mbere y'uko iki gitero kiba rero, umwe mu bayobozi b'abahuti kuri televiziyo, umuvugizi wa gisirikare w'abahuti yavugiye kuri televiziyo yuko yitwa Yahya Saree, yari yavugiye kuri televiziyo yuko ikibuga cya Ben Gurion kidatekanye. Yari yavuze ko kidatekanye, ni nko kuwaninga yuko nta ndege zikwiye kuhagurukira. So nyuma y'ibyo bahise batera ikibuga nyine igisasu cya ballistique, missile ballistique iragihitinga. Ibi rero bikaba byatumye ingendo zo mu kirere zihagarara kuri icyo kibuga, ndetse izari ziri mu kirere zirimo kuza ku kibuga zoherezwa ahandi, zoherejwe kugera ku bindi bibuga, ndetse na za gari ya moshi zerekeza muri izo nzira zo ku kibuga zabaye zihagaritswe. Ibinyamakuru byo muri Israel biratangaza ko inzogera cyangwa amasirene, za nzogera zivuzwa iyo hagiye kuza ibitero, barimo baramenyesha abaturage ko bakwiye kujya kwihisha, ngo bajye mu bwihisho, urumva ko bafite ubwoba yuko n'ubundi abahuti bakomeza kubatera. Minisitiri w'ingabo wa Israel uwo bita Katz yatangaje ko bagiye kwihorera bikomeye, icyo bita severe retaliation. Yavuze ati whoever attacks us we will hit back sevenfold. Yagize ati uwo ari we wese udutera cyangwa uzadutera tuzajya tumwihoreraho inshuro 7 cyangwa bwikube 7. Akaba rero we yakoraga reference cyangwa urabizi abanyayisirayeli baba bitwaza Bibiliya cyangwa ibitabo by'Imana, icyo bita Torah. Yashaka kuvuga yuko nyine ngo ubatatse wese abona igihano gikomeye cy'umurengera, bikango byanditse muri Torah. Akaba aricyo bita ngo ni divine justice cyangwa ubutabera bw'Imana. Hanyuma uwo bita Benny Gantz akaba ari umuyobozi wo muri Israel w'ishyaka ryitwa Israel Resilience Party, akaba ndetse yarahoze mu cyo bita cabinet muri Israel, ni ukuvuga mu itsinda rishinzwe intambara muri Israel. Yavuze ko iki gitero kigomba gushyirwa kuri Iran, ni ukuvuga ko we aravuga yuko Iran yagize uruhare muri iki gitero. So bakaba rero bagomba guhana Iran. Yivugiye mu magambo ye ati iyi ni Iran irimo gutera ballistic missiles kuri leta ya Israel, bityo rero igomba kubibazwa. Ibi nubwo yabivuze nta bimenyetso bifatika yatanze. Akaba yakomeje agira ati rero leta ya Israel igomba gusubiza igihugu cya Iran byihuse. Umunya-Israel witwa Yair Golan, umuyobozi wa opposition, umuyobozi w'abarwanya ubutegetsi bwa Netanyahu, yavuze ngo amamiliyoni y'abanya-Israel barimo basubiye kwihisha, basubiye mu bwihisho. Ati abanya-Israel bafatiwe muri Gaza barimo baricwa, barimo barapfa. Ati kandi igiciro cy'ubuzima, igiciro cy'imibereho, cost of living kirimo gutumbagira. Imiryango y'abanya-Israel ndetse n'abareservistes bahoze ku rugamba barimo barahangayikishwa n'uyu mutwaro w'intambara. Uyu mutwaro w'intambara yatangiye nyuma y'uko
abanyepalestine umutwe wa hamasi utera igihugu cya isirayeli ku itariki 7 z'ukwa 10 2023. Icyo gihe hakicwa abantu 139, hanyuma abantu 200 bagafatwa amateka cyangwa bagafatwa bugwate n'umutwe wa hamasi. Uyu mugabo aravuga ati rwose iyi ntambara irimo irica abanyayisirayeli benshi. Ubu ngubu abanyayisirayeli basubiye mu bwihisho. Akaba avuga ati rero ibi ngibi ni ibintu bikomeye kuri Netanyahu. This is big kuri for Netanyahu. This is big kuri government yacu ya Isirayeli. Yabyivugiye ubwe ngo we must return the kidnapped people home and end this war and end the war. Ati tugomba kugarura abafashwe bugwate, tugomba kubagarura hanyuma tugasoza iyi ntambara. Urumva ko ntashyigikiye ko intambara ikomeza, iriya ntambara yo gukomeza gutera muri Gaza, kuko iratuma abafashwe bugwate Hamas itabarekura. Ikinyamakuru cyakongera kigira kiti ibitero by'abahuti birakomeza. Ati ibitero by'abahuti kuri Isirayeli birakomeza nubwo Amerika ihora ibagabaho ibitero muri Yemen. Ndetse ikinyamakuru cyo muri Yemen cyatangaje ko habayeho n'ibindi bitero byinshi kuri Yemen by'abanyamerika muri iki gitondo ku cyumweru. Iron Dome, American THAAD, which was Terminal High Area Defense, and then you had 8 and Arrow 2 and 3 to intercept ballistic missiles exactly like this, and yet it got through. So this is quite something on top of fresh direct hit on Ben Gurion Airport, right? Right. And this is all after 40 US airstrikes on Houthi positions just yesterday. So you can imagine this is an ongoing campaign to totally degrade and destroy the Houthis' capability to be able to wage war, and yet, after all that, they have, and we still are able to. You know the area, the geography of this airport. Aya ni amashusho y'ibyabereye ku kibuga cya Ben Gurion nyuma y'uko nyine abahuti boherezayo misile balistike. One of the most protected and highly secure areas on the planet. There are a lot of different air defenses and security mechanisms that are put in place here to make sure that something like this doesn't happen. So this sort of direct hit from a Houthi missile is unprecedented, and there are a lot of questions at this hour within the Israeli army, within the Israeli security establishment, as to how this was not intercepted. Because in the last year and a half, look, we've reported month after month, week after week, about these types of Houthi missiles that are launched, but largely intercepted, and also intercepted, I'll add, in areas that are outside of Israeli airspace, so they barely even reach over Israeli territory. Nguko uko byifashe nuko byari byifashe icyo gihe. Turakomeza tubakurikirana amakuru, turongera tukore izindi video zirimo amakuru y'abagezweho kuri intambara hagati ya Israel n'abahuti na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko abanyayisirayeli barimo bafatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurwanya abahuti no kurwanya abanyegaza icyarimwe. Murabizi ko Amerika ifite n'umushinga wo kwimura, wo kuvana hariya abanyegaza bakahahindura, donc muri Gaza bakahavana abaturage baho, bakahindura ahantu ho kubyaza umusaruro. Rwose abanyayisirayeli n'abanyamerika bakabyaza umusaruro. Reka tubashimire, tubasaba kandi gukomeza gukora subscribe ku batarayikora.